ni xavile byala va makwezu hi leli ni lava hi li mama kahle ki swi nga leswi a hi khongeleni swa ku xikwembu xi hi twela xipano pe we xikwembu xa hina xikwembu xa matimba xikwembu xa moya lowo kwetsima Jehova ni xavile gwala hi leli i vanhu lava ni nga tshama na vona a va ni xavangi gwala la mina. Hi, welcome to Gazankolo Entertainment. It's your homeboy Swash. Nibile nakambe here an interesting video. Ningena Xongi. Okay, topic here. Mavenda Vapfalela Matsonga Machangani ahandle. Okay? Yes. Ibe Xongi Rhangani eva a reacta eka swona. No hlamala. Okay? 14 hours ago. Efika tsala leswi landzelaka G kube hina va Rhamba. Himpela va shumela hayani. Okay? eri hina a va Rhamba loko hi ndla swi swa hina hala kaya a wu heta a ku ye himpela va tirhela kaya vanhu lava. Okay, a pfuleni la hi vona ku endzakalani na ala site mwe ku tsale SABC hala phalaphala va ku Vapfalela Music Award launch vona vanhu lava performaka Rhamba swi vona ku na Prince Rhangani la ku na Ben Mengana ku na Mr Post la ku na Percy Mfana la na the rest ku hava va Xamakhombo la ku na swi twa na wena la a ngo langutisa swi vona wa le Papa Thile a Papa Rulani Papa Thile ngazi ya mabona se leswi sa leswiwani va ri Vapfalela Music Award a za swi nga hlupha swi Rhamba Matsonga Machangani va ta va rasa la un'wana la aku it's a lesson learned va nga hati na le ka hina ma swi twa ni un'wana kona na vito i Vapfalela Music Awards bona va shumela hayani ma swi twa ni un'wana ko va swi tiva ku ri n'wina Machangani a mi ti khomanga kahle ene mi ti menemene va ndle kahle ngopfu a ni voni problem so DJ side 2 na makhazi va n'wi kherini vula la ka post leya ku makhazi a nga kona loko hi vula hi ku munghana a nga rata vula munghana lowunene va xava vuxaka va ala la nwana ku a ku Vapfalela Music Award. Do you have any vendor song to deserve an invite to the awards or an invitation to the awards? Wa swi twa ku va ri Vapfalela Music Award. So wena na risimu ra Xivenda na va nga ta ku Rhamba u ta na n'wana la na ku Vapfalela Music Awards wa swi twa mos lava va ri brain neck inkolo brain neck. Okay, yes hello Diman lanwana a vuya hlamula xiyisela xa xingete na risimu ra Xivenda na ta kota ku u nga ta fita ku rhambiwa na Diman and what are your vendor artists doing here? So the artists of Mavenda ti va ti kha ti ndlayela hala ka hina hi ku hala ka hina i Xitsonga Music Awards mi lomu mpfula la mi ta vona lana ku na makhadzi mo sayitini hala ve hala na va ri maxisa Colbert Mkweva the other side yena Diman Braineck le ku vutiseni kasi loko ku ri i timhaka ta ku ala ku performa mavenda lava nga na tinsimu ta Xivenda va lava hina hala ka leswa ka hina le na vo mona ku sala un'wana ti makhadzi kheriwini na ivi vo ka va nga n'wi rhambanga mara swa ka vona swilo leswiwa swa ka vona a ku na Machangani la Mutsonga Machangani a nga kona so hi swo swi endlaka leswaku sesi Xongi Rhangani va reacta kasi ku endzakalani mo South Africa ya ku nga kha ku humelela nga kha ku khiriwa Matsonga Machangani mina na mina ni tivi mara hi ku ya hi sesi Xongi la the way nga swipikisa swona na loko mi langusa laha ku nga kala ku Mutsonga Machangani na me ni vhen conclude sweswi nga i vulaka swona Xongi Rhangani la ku why vanhu lava va ti Rhamba na hi xivona ku ri hala ka hina va rhambiwa na. Okay mi nga ku yini no well sharp hi kombela mi nga tluli ti-advertisement mi tshemi subscriber kwala. Okay sharp.